sihlalo yazi manginendlela awuyireport lento kuyiprovince ukuthi ena sesibulewe induku isisibulela inkatha ngenduku lapha kwaCeza ama-complete amaningi nawo ka-10 asefile induku nawo ka-13 asefile induku asesibhedlela kumanje silande wona cishe ayatishwa lapha esibhedlela awuyireport kuyiprovince ihlalo le ndaba le. Wengenza ukuthi-ke nginibikelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofunywa khona le video kama ngumsize aka inkosi yo-art. Mina uma uqala ungena kule channel qinisekisa uzocinezela usubscribe uzothola zonke izinto engiyipostayo kuyona-ke le channel. Izolo-ke silale ngembiko engemihle ukuvela-ke kwey'ndaba zokuthi-ke abalandeli benkatha bahlaseleke abalandeli bakakhongolose lapha-ke kwaCeza. Kuke kwasabalala i-voice note-ke ey'nkundleni zokuxhumana veza-ke lezo ndaba. Sondlala-ke leyo voice note ney'thombe njengoba-ke nizibonela kule video. Fisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Hlanga apha kwi-comment section.